Aner malakan nyam kana diala content barwani linguase me kanor online TV channel. Joban linguase me General Simon Gadoi Dwell Jani, Kuer SPLA yo kit Gwang Jani. En wale shanka bakel ka pai bakel ron kina dangraudi jan dangraudi diech barodan palping ke liang racha me ke gorko ban janga no Simon Gadoi Dwell ja gwasen dien Kuer SPLA yo kit Gwang faction. Ke jo mishalat gwase me shalad wone General Simon Gadoi Dwell leader of the SPLA mayo kit Gwang faction wajan chajan nen kapot Sudan jan gwada dan staten wajan live ne kirma yadit ko bike peace agreement e dane chikana to kama tan kene de kana ta duno on tamam right kone wa ngode we jek en ponje en kirma yadit kene na racha nyok Simon Gadoi Dwell male dane chikana de tan shanga joka fayro run kina dangra wider jan dangra wider de jan male dane chikana ta male chikana tan chu ponje en Simon Gadoi Dwell chonetin kon tin la delegate ne ke shoga jakre which ka juba ko ba gwar ba jori aleka ken mediator te kon te wachiko weligan winami watandian chiko tiai ke jowe dane shala itandian chikano ko kume mela kume SPLA IG pin kirma yad ke jowe cha kwen gwase me kirma yadit gwase dane shikan agree ke shikan mat pin ken Simon Gadoi Dwell kirma yadit che promise jelado wona ne Simon Gadoi Dwell mu yobere kume ka baji kwan la South Sudan People Defense Force Deputy Commander in Chief of the SSPDF jan jowe dane shikan la so advance team cha chu jakre which ke juba lanetin kontin wonka kwi Simon Gadoi Dwell chiki jup ko pairo wokare wiki juba ko de Simon Gadoi Dwell de lun jokre wiki juba dundo ka kor gwa zedan me chi kor me cha togre wiki Nasser wachi dial chiki jiek amene malien ndet lat kene kirma yadit wajen cha jiek ba wa Simon Gadoi Dwell ke jen gwa same jen Ramadan en ngut ka mubumne jen KSPLA ayo kit Gwang faction men go ken go jen Ramadan en dong bi kirma yadit ba dir ka kwide me che dakto ma char che kutola la toglo che kuma de che yar waram do dina dan en bo kore nyok Simon Gadoi Dwell en wobulun jogre wiki juba wangu da kanen ngach wase dan wa pel ke ne je kirma yadit ko dar chubre wiki juba de je chu yen chet kamen cha doctor yang ma char cha je yen re wich Simon Gadoi Dwell wa remain active in opposition due to political tension wante me ke jen gwasa me ja ga pot Sudan gwada dan tetin kene de lip kan man dana balad kirma yad ne tun wana lung tinan wo Simon Gadoi Dwell jane Kuer SPLA ayo kit Gwang faction jane ne tun wan hije widian ko ne me dana ko korko to re wika so Sudan ka pairo be ka pai dokam Jason Bor nor wai army kene kume SSPDF wone ke yen Dr. Riek Machar kam jora kana meling me sha ngai karwa da ataye da ne shine ka shika defa ka je ke shika tiai shika no ko kume kirma yad ka ja guje no ne mene shi me gaina ko ne te kon te shi bare wike juba watanin ka tat kan ta da to shu kan chu gor kwari ne shal ke Johnson ulo ne me wa shirek shi me di ina dir ka je ne me ko ngai ke je no da to ko ruta ne shika ne la shungwa ke ne la te wan ko kan ka wan shika da gorno dong de kan chonga kelmo ka jo shalat gwase me ka kwi Simon Gadoi Dwell jaten ka pot Sudan wali benu bi kamal bi kana lat kene kirma yadit kami yen gu yen kirma yadit gwase men tama telem la daga kwi mala kan jo da kana melin ka kwi Simon Gadoi Dwell ka kan Simon Gadoi Dwell kan jo da melin ka o dong dar bare wiki juba ka tele korba meter Simon Gadoi Dwell ko ko na to tama tin to fan gak tin to Nasser to mayo riwne ndungwan bi kana long Simon Gadoi Dwell jane mi ram kel la to mishunga kwi nuare jane e te ngwana long gor ka jeno de Simon Gadoi Dwell de gwada de jangach no shibbe ne jen ne ko tar ka ko tama e kuma SPLA ayo kenen nuwer wayami lat Simon Gadoi Dwell ngo SPLA mayo kit Gwang faction lele nungu ko rete ga je ka ngana gangato mishiyo be na be ka gang mishiyo be kuma kirma yadi be je ko jwer la de ngu kan teni di alati ka teni ni tetetun de wuje shanga dan we jojo ba jenen ba yi pan ka tenti dit ko ken korpen di alati liuna ka cha jodo cha jelin ka teni de ngwan shunga jakel te ka supporter shunga jakel no bala ko ka jenne ne de konde kula gang ne de konde chunga kwide na ka ken shanga wer ken chang buga ka kare nyale kirma yad ka kan jodo kana meli me dera tijeno where is Simon Gadoi Dwell jane biya ngaje no kenene chanen keje nan je ka pot Sudan duno on tama ko gwada dan teten mungore ka pot Sudan ke che wone ko kor gwade dan chanen ngaje no pot Sudan chaje ko ka date dit ta gwada dan tileten chaje dak alo tigare re kane duno on tama kejen gwas me ko ke gwada dan teten question no ne Simon Gadoi Dwell jane den jo dan gore de tembiya gwawo de gwada dan teten de janga jo de ka ta dan shushku nwer ba de janga en ramu mo lu roden go bala kuar ka cher no nwer de te ka neka ko run ka gwasan be o te ka tumon ko kente bur de no lad mi jiram mo ji chunga nwerin tama run ngada no jin chitul gwada dan wi kwar wi gor kan ngaje no kwar bi je den kwal gor tama no chare mu la de mu are ko di de me na ka nwer ma wer kan sheng dar kirma yad ya tamal